لومي ونتاوي كنديشن possessive pronoun كرأيكم دليل دي حيوها مودا أتانا يزي فيديو هانتي كويز عينت كهالبكم هتوت عينت انتاي عينت مالتو كم زي Frage, was ist richtig? Nur eine richtige Antwort. Ja, nur eine korrekte Antwort. A. Montag. B. Dienstag. C. Mittwoch. D. Donnerstag. Montag. Ja, Gega, ja. بديها كترون ألو مش falsch. Montag falsch. كم زي korrekt jo. B. Dienstag. Dienstag. Sieht so Bohrmestel. Gen. Tag. بديها jo. Bege jo. Sehr mal zu Gega. Falsch. Dienstag. Mittwoch kennen wir. Mittwoch Doppel-T. Korrekt mal zu. Gen. Ab sehr C. Gorilla mich. Mittwoch. Sehr okay. Donnerstag. Donnerstag richtig getroffen Loa. C'est eine korrekte Antwort. Ile mich. Generell. Donnerstag Doppel-End. Aber Tag ABG. Okay. Zum Beispiel. بقى ab modata na dieser Video kal hitot bekommen ja und nächste Video ist ja Lösung bekommen تدليكم ab Kommentar تصحفوا لي A ديو و B و C و D تدليكم تصحفوا لي und Lösung nächste Video bekommen ja هجي نجبر possessive pronoun abzi'a Personalpronomen مش letzte Video Personalpronomen رئينا يونرنا كتصحفوية ich, du, er und so weiter. Abziacha نتيوم possessive pronomen مالتو ناتي ناتكا ناتو und so weiter. بزيخا أدو متسعى انت perfekt Hochdeutsch كتزاربو دليخم كيرأكم يه جن ناي جدن أيكونن جن بزوخ نايزي كزارب با نايتي أدو ممتع أبزيخا بتقرينيا ja نجمرهم erste Person Singular مش ich نتي possessive pronoun Singular der und das hadeyu تعمل der Singular das بتكريني أكاليو إتيا بتسوق نتي Subjektiv gen بجرمن بتسوق نتي Objektiv مالتو نتي Nun Substantiv نعبنت der Hund مش كلبي مالتو der Hund و das Auto ماكينة مالتو و der Fußball كعصو مالتو نتي Artikel كتفوتو لكم der männlich و das neutral singular انت نو فلتكمو نتي possessive pronoun كاليليو جن بزوك زي جاجا اسم حبشا mein deine و meine سلا بتجرينا كاليو جن كرأوكم يا راح هجي انت فلتكما Artikel Hund nabnet, Auto, Fußball und so weiter. Hadi. Okay, eine Jimmer. Erste Person Singular, mein. Mayen. Bitte gehen ja perfekt, kann ich auch vor Relina, weil du perfekt Hochdeutsch gesagt Religion. Nate mal du. Zweite Person Singular, du, dein. Dein. Natka mal du. Natka way Natki. Okay. Ja, ja, der Schigger. Nabenet. Ist das dein Auto? Ist das dein Auto? أنت نودي حديدك ناتكا ماكينة ديو نقالها ناتكي ماكينة ديو مش كم بالجرمن حديو نودي ist das dein Auto نقالها ist das dein Auto ja
ብዙ ጊዜ ጌጋ ስም ዳይነ ጎብሮም ስለ በትግርኛ ከምኡ እዩ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ግን ብጀርመን Bezugspunkt ነቲ ኖመን substantiv auto እዩ ክትፈጥዎ ኣለኩም neutral እዩ das ወይ männlich der ነዚኣ possessive pronoun ክትኸውን እያ ናትኪ ከምኡ ዓይነት ካልእ እዩ ብጀርመን ኦኬ ከነቀጽል dritte Person Singular er sein ናቱ ማለቱ sein እንደገና perfect እቲ ኣዳም ኣምፃ ብትግርኛ ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ናታ ማለቱ ihr እቲ ኣዳም ኣምፃ ihr ጽሕፈ ግን ja sie heißt መስለኒ ihr በማውስ ጽሕፎ ኣለኹ ሾፍ ክትንብቦ ትኽእል ኢኹም ihr heißt meine Meinung ja inte perfekt ክትዛርቦ ደለኹም ihr ወይ ihr ja ከመይ ja ተዳምፃ ihr ግን ihr heißt okay ናታ አራይ es በትግርኛ ጽቡቕ ፈጣን ያዚያ ግኡዝ ግን ወላ በጀርመን ብዙ ጊዜ አድሌናን ያ እዚያ es dritte Person neutral singular ግን ከም ናይ er sein wir unser ናትና ማለቱ unser ጽሕፈዮ ምሽ unser ግን እንተ ኣነ ንኣብነት perfekt hochdeutsch እንተ ከዛርብ ደልየ ከመይ ሰምዓካ ንኣብነት das ist unser Haus das Haus እዩ ምሽ neutral das Haus Haus ገዛ ማለቱ unser Haus unser ከመይ እቲ ኣዳም ኣምፃ በማውስ ከጻፈዋል unser okay unser I bin ja unser das ist unser Haus ist ja na gezaya abzi unser ጽሕፈ ስለ ክትለምዶ ይሃይሽ meine Meinung ይሃይሽ እንተ ከምኡ ለሚትኩሞ ስለ unser ጥራሕ nicht nur korrekt sprechen ግን korrekt schreiben እንተ ደሊኹም እዚ ይሃይሽ እንተ ለሚትኩሞ unser ግን korrekt die Adam am Abend Tigrinia kenne you meine Meinung ich hoffe katulum bobo khayukhum un za okay Anführungszeichen gebrauche sie Anführungszeichen ja mal tun die Adam am Abend perfektes Hochdeutsch unser tut so vor unser bitte gehen gehen unser zu blo unser okay na gibt denn können so tracht Tipp ja Trick 17 Tipp eben okay ne ganz ihr zweite Person Plural euer tut so vor gehen euer Hochdeutsch mal tun nicht euer zu blo በአክሰንት euer ጽቦ ይደሐሉ ጥራህ hochdeutsch perfektes hochdeutsch euer ጽፎ ግን ja ja ክትቦ ጽፎ euer ጽፎ euer ትብሎ ታይማለቱ euer ናታትኩም ወይ ናታትክን ናታትክን ja በማውስ ከን iPad የበላይን ናታትክን ja okay sie dritte Person Plural ihr Teile
كمزي حايش مش كيرا زي حايش ماينون جن wichtig أيكونن انتهى مالتو ناتون ويناتن اوكي مودعتها بقى زي انتايو زي مالتو زي كم دويو جن دو informell okay زي جن formell برespekt مسبت زي تفلت كايون مالتو eine fremde Besonderheit auf German ب-ABS كتتصحفوا على لوكا ولا mitten im Satz Besonderheit sie نتي Personalpronomen AB كتتصحفوا على لوكا نتي Possessivpronomen كما großes I okay I مش سوخا انت مالتو ناتكم و ناتكن اوكي نقصل تايو زي حدش ايكونن طرح بايشبيل يبكم هوند اوتو هوند كلبي مالتو اوتو ماكينه مالتو اوكي እንደገና ናይ ግድን ኣይኮነን ጥራህ ናይ ብዛዕባ ፖሰሲቭ ፕሮኖም ኣይኮነን ብዛዕባ እቲ ኣደም ኣምፃ ሁንድ ንጽሕፎ ምሽ ብድ ደ ግን ከመይ እንተ ኢልካዮ ሁንድ ብቴ ሁንድ komisch auf German ja macht keinen Sinn gen komm uju das ist mein Hund gen kemay tጽሕፎ Hund أمزيها هند زيفه أوكي هند كم أوتو تحفظ جن كمي سمعك كمزي مش هند أوكي شوف كتم ببوترو اليوم يعني أنا جدا كتفوتو أدلكم يوجن perfekte Hochdeutsch Hund أوكي كالأتي حد يوجد possessive pronoun singular männlich und Singular neutral, der, das. Hadere ayu ne Singular weiblich, die, way Plural, die. Plural elilio, einfach nur eine Kolloditable. Der Hund gegen die Hunde, das Haus gegen die Häuser und ja, die Person und die Personen. plural elilio gen eti abzia ya eti ሽግር ክትፈጥሩ አለኩም weibliche Objekt, weibliche Nomen, weibliche Substantiv Nomen hadiu ist so kelly zehone na German possessive pronoun meine Meinung okay rein ጀምር na abne die Hose ja ስረ ማለቱ ኦኬ ናታይ ስረ ማይኔ ወዝን የመጣ ማይኔ በትግርኛ ፐርፌክት ነቲ አደማምጻ ፐርፌክት ሶክ ዶይች ከምጽፎ ነኸሊና ኦኬ ዱ ዳይነ ናትኪ ወይ ናትካ ያ ዲ Hose nicht እንታቲካ ist das deine Hose በትግርኛ ከመይኑ ብሎ ንጓል ናትኪ ስረ ዲዩ ወዲኻ ናትካ ስረ ዲዩ ግን በጀርመን ከመዩ ist das deine Hose ንወዲ ንቋልከ ist das deine Hose ሓደ እዩ zio kelly zehone ja okay er seine Natur malotu sie ihre teilt ile kann sie ihr heiß meine Meinung ihre nicht nata malotu okay es seine groß aber lena alfelet in ihrer also besuch sehr ist in Akon ja wir unsere okay unsere na malotu
انت perfekte Hochdeutsch تزاريبا كما يسمعك das ist unsere Hose. Ja. Meine Meinung kennen Sie unsere unsere. Das ist unsere Hose. Okay. am sicher unsere Zeifer. Sie heißen mit Kumos, بزي korrekte Schreibweise كتلهم دويهم جن نتي عدم تا ما جد ما يكونن جن ich erzähle das einfach انت كتفل دليهم perfekte Hochdeutsch mal tu sele inte Akzent aloka aber ab Osten bei German way Bayern Stuttgart Botter Baden-Württemberg und so unsere Akzent allo ab vielleicht haben sie heiß gen Hochdeutsch meine Meinung perfekt gibt es aber und Zere kommt ut zu vor kommt ut blur Hochdeutsch okay bei Akzent kennen sie Daniel ist perfekt reicht okay mehr Possessivpronomen können gehen einem Thema ihr eure sie meine Meinung Teil mal zu قدم ناتاتكن way natatkum ja natatkum eure sie in Teil eure meine Meinung nicht eure gen gegayu أنا بزوج كذا كم أنت حبيش جرمن تزاريبهم أويرة جن أويرة أيكونن أويرة أنت يا حيش meine Meinung ist ja komplett gegayu meine Meinung ich kann hier verändern korrigieren sie ich hoffe bitte den Bobo خیلیهم eure nicht sehr heiß okay bitte sie ihre nicht ihre abuha ihre so dann ihre intermaltra natem ወይ ናቶም okay sie በአብስ ihre ja ihre እንታይ ማለቱ ናትክን ወይ ናትኩም okay bravo انت ለሚትኩሞ ደሓን ክሆኑ ሓደ ከቢት ዝኾነ ናይ possessive pronoun ብዛዕባ vocabulary ክትፈልጥ ኣለኩም der Haus die ወይ die Haus ወይ das Haus مش انت ንሱ ፈሊጥኩሞ ነቲ possessive pronoun ክትፈልጦ ኢኹም ብትግርኛ ካለ ደምሽ ናትኪ ናትካ ትቀይሮ ብጀርመን ግን እቲ ብጹግ ነቲ nomen ነቲ substantiv እዩ ነዚ ቀሊላኩም ካልኻ ነቲ ኣደማምፃ ኣርእኩም bravo ሕጂ እንታይ ኢለኩም حتوت كفيسك وكم دليان رامش قدم إذا السيئو أوكي Beispiel نتي دي possessive pronoun Zitrone Lemon مالتو Hunde plural مش كلبي ja in der genau perfekte Hochdeutsch am sehr Zitrone مش Zitrone ግን ፂጥሮነ ዘይኮነት ብዙሕ ግዜ እንታይ ሰምዕ ከዓ እንታይ ሓበሻ ተዛሪቦም እንታይ ፂትሮነ ኢሎም ፂትሮን ኣይበልንም
ሲትሮን ብሎ በዚያ ሲ ከዓ ኣይኮነትን ሲ ዘይኮነት ፂ ከዓ ኣይኮነትን ኣብ ማእከል ክትኸውን ኣለዋ ግን የብልናን ፂ የብልናን ሲትሮን እያ ኣብዚኣ ብፂ ፅሪፈ እያ ሲ ከዓ ኣይኮነትን ክልቲኡ ጌጋ እዩ ግን የብልናን እንትን ጀርመን ሓቲትካዮም ዛክ ማል ፀሊም ንኣብነት ዛክ ማል ፀሊም ክብል ኣይኽእልን እዩ ሰሊም ብሎ ንሕና የብልናን ሲ ንሶም ከዓ የብሎም ፂ ኦኬ ሁንድ ከዓ ምሽ ሁንት ኢለ ዓይንሳል ሁንት ብትህ እቲ ኣደምፅኣ ግን ብደ ንፅሕፎ ግን ፕሉራል ሁንድ korrekt ju. Okay. Alright. Hejia neti Hüttet. Frage, was ist richtig? In der Gena nur eine korrekte Antwort. A. Meine Schuhe. B. Ihr Schuhe. C. Dein Schuhe. D. Sein Schuh. In der Richtung Zahfule ab Kommentar A, B, C, W, D. Nicht? Way in der Richtung ab Facebook, Twitter, E-Mail, ab Videobeschreibung, könnt ihr auch vorher in der Link in der Richtung könnt ihr auch vielleicht